fia isi o fofona Fisi na e pe au o si o tawai whakanonga Si utakai matangi o whanala I te nima ake Umi asi kalina o taumu ake o to whenike Wisa kua tuha I e ua fuko I sauke Tau haka I he lani he mai moa ai tangane E mana maoi pe kohaina I tene lama Tau anga e o whani o whaiki si ono I kuana E ika I te ulaga ai o whani ki takanga Si I waka tau mai ke tari au ku o whaanga Malomo lere ke pongpongi ni kainga. Ko kore foke hufanga pehenga hi talwhakatapu ko tō peku wha o atu pe miheni ka ata mua e whainga maari e koe ni. Ke whakahauka toai ho mo polokalama ko ia Fatufonua Fatufonua po ou pe mo Piveni Piukala. O ko kore foke whakatapu atu kia hou eiki ka maha amatapure mo ha takilotu. Pe pehe ki ha sola pe mo vulang ko tō peku mo mamata mai ke tau polokalama ko ia he pongpongini. Ka take o sea pe tau polokalama ke inase tuai mohan ike ko ai ke nau mau mai e tau polokalama he pongpongini. Whawhiwhia fo ke tai lere he pongpongini Piveni Piukala o kune ihe laine me tonga ke whahoko atu e tala noa moia i he Fatufonua po ou i he pongpongini. Piveni malo tau mau e pongpongini pia whiwhia ka tongana. Malo tau lawa ke an solo o ku alo Mali. Koe e wike kōsi fo ke Piveni na ta tala noa ai ke whaiwhehu I pena o mai e he kau mamata I he follow ko he polokalama whikau aki mo e palaparema ko ia o e kere floko mo momoi pe koutui na ta teke fo I polokalama kakato I hono whakamatala I pe ai fo I whehu I koe ni I he ngahi comment koko o mai he kakai o ko wakai fo ki ai ko ke te aha fu whehu I mawahe me whakaukau pe ke ko ha mea koe ke o mai ai hataha me savea ke ha o whaamala ala mai ta whaake savea ko ha koe ke o mai ai kau loia kere ka ko lot pe fo ke whakamahino ki o tau kainga whanongo o ko kai ko issue ena e whaike ai polokalama ko kau ngau e savea pe ku tono no hana o whaifatongia pe ko issue ia ko loia pe ko mea na te whawhalala e ta tala noa tawai ko whehu I ko na o mai pe na e lava le rei pe o whakahoko o mahino le rei whakaukau ko ia pe mo e konga ko he koni stuto ne ngahi kupu o ku wakai na whamamafa e tala noa o ku hāngari whepaki pe o ku hinga foke ai ne wha whepaki ko ni o whakatatau pe mo o whamatala ko ke ngahi hopo ko ke o singa ue ki ai ko no eke e he kakai e nau totonu ki he kere ko ngā kapau na kai ke whepaki ngahi kupu ko ni he kai malawa ke hoko atu ai ngahi eke kere pe koe ngahi hopo peo ke ngau ki aki ki ai ko hopo lahi au pito I tongana o paloparema he kere ka koe konga pe ia mahalo na I he tapolokalama ko he ko osi na e lava ke whai hano wakai I koe ke whamahino pe ko tau kainga whanongo koe issue na e whai meai a e tala noa I he wike ko osi. Nai te ai ha konga na ke te whia tānaki mai I he konga koe aki mua ke uhoko atu ke ha kawainga fu opa mo e whanki whehu I pena e o mai.
I kai solo na ufa mama fa pe foki ia fiu I ki fa mala ala kako isiu go ni oku plele ai ma ko potangi he u ka hau se ka wa mo I you ya pito ai tutonia ka fa ma tangi he isiu go ni ku kada pe ko la he fe mo ikena na no foi weekend te ki supplementary submissions ko fare na ma me he kauloya pe go consult I tongani fe ka ak mo I siu go na race we go si fe ka ak mo fe paki and I recommend my he kauloya ke race I siu go ya for mautangi he go ma fai for mautangi ke now declare for I pe ko inconsistency ai he ko valua ko ni studone o tutunia ko la pure a ko ni studone he ko valua ka paure wa e ai ha lao I lalo he act oku inconsistent kama ko ni studone oku tikrea nale moitile vai a fila go ya kana faka kau na ulave foka he ko si e solo ko isiu go ke race me fare area e ko lao fa me ai pa ko lao tamde me ai ko fare go na ma me he ta ha ka ulo ya ke race ya ia e fa mautangi e uhinga ke kulava pe he fa mau ti crea a se paki ko pe he go ai mafai ai o go mafai e fa mau chief sastisi ya ko mafai go he chief sastisi o ko inherit pe he fa mautangi a bill court ke na lava ti crea ai foi se pak ko ya Tako tu e te maria mo te uhinga le rea ke tautara no e mea koe hopo gui a monite. Waiki palpare ma pena e tu whahoko mai he whalaite. Koe ui oku te keike ia hatahata e loe ia tene present hakeiso au ki he appeal court. Oku whewia mai lewa he president koe appeal court. E ku take up e case ka koe isiu fokinea isiu koe ni e solo na talo be ma whakikihi mea I me he whamaonga polisi whamaonga kere koe mawa umen ke whamaonga tangi o kei haki pe koe isiu ako ku whetutakat ki he ke whailesi sita whamaulahi ene o mai ange ai whaunga ke unblock ai foi loka koe ni. Koe palpare maa koe whakaku mai ke te au. Koe kia ha whaunga e te ki hoko ha mea peheia. Kaku maari e solo. Koe elito o e ku tuu ka iwi mo viri ki kihi he keisi koe ni. Maka tuunga ia te stoi moni koe ni solo. Lolo tonga koe kia ha legal aid services I he whanuan. O koe ke utui o toton ke hanga he whamauanga o fusi au ai Law Practitioner Act. Ke toki qualify lawyer pe pa ke toki whakafofonga hata. Solo koe poi ni au ki whamalala pe ai e whatonga ai whai judiciary systemi. Heu kau ai pe ba moe kau lawyer ba moe nau whehokotaki ba moe legal systemi. Nā ku uraki kamata e ku pay attention ke mea whakakere mo mea whakamauanga. Ko no puke o matapure o halaloto api. Pea whitutaki mai ke te au. Ka koe ui koe whaou ka te au e atakai ko ia nā ku lelelewa ki he loya.
Ko loia ko ni uma mahen le leibe. Oi. Na whakau ko alpe o whakahoko ki ai fie mau he matapure ko ni ene toko ni. Ka koe kuhua pe he matapaha ofisio pe ko whi mau ke usio ke loia. Tala mai he mea he sekretari. Oi. Ke utotongi panga te au. Ka utoki lava sio ke loia. Ka neongo ai kai ke fu mahu inga maari he fu itaimu ka teo. Ka na utotongi ke usio he foi processi, Koe ku foi fehu I ki he loia ko foi fehu na tahape. Na koe ose panga te au. Pa tai mo na ulere ke ulere ka polisi. Ma mea na popin ke whau kau. Pe ko fe avenue ke alua e kakai masiva. Okay. Na kei ke umaini he na iai pe panga te au. Aia ko mea lewa na ara ke whakau kau. Ta koe tau fui si tiseri sistemi. Okay. Koe kakai pe o kuia e nau sirini. O kulava e nau totonua ave ki whareho. Ila kakai ko kwa jaha nau sirini. Na uiku masori pe. Na uiku mamahi pe mo whanonga pe. Okay. Koe whanki kakai nau o mai nau whanki keisi. Ke usio ki ai. E solo koe ta anoa whana pe me he bongbong ki he whafi. Koe sio ke he temens o whai e he system o kui kai ke inclusive. Kai ke whakakau katoa. Koe uhenga whoke whakatara noa solo pa mahu inga ka aue tatara noa he mea koe ni he koe neongo koe isiu e nia kere. Ka koe isiu systemin o kuhinga e tatara noa he polokalama Fatufonua. Okay. O in place pe lao ia solo, o in place pe pa moe koni sutone, in place pe pa moe system ngā aue. Kau kai ke nau whe tari ui aki natu, kai ke nau whe nā pas. Kai ke make sure he sino implementation ia. O nau compliance ke whaamo e koni sutone. Okay. Kai ke makatunga lelei ai uhinga o e service, he o service delivery ko ia. He koe poini koe ko nau toki whahua tau e whaile e ku affidavit ai o client ni pa mo application ke o mai ai leave ke ulava o whafonga ai o mea koe ni i he appeal court. Koe pehe koe he whaile sisita. Te ke hoko ha mea pehe ia. Of course, yes. Koe anga ia ai tuu mai me. Ka koe poini whakae ko ulau aku koe o mea koe ni kai ke na lava na waia a 40 haloia. Pana na osingawa ki nawe kau loia pa kos kai ke give up pe kau loia issue o ia. Okay. Ka koe conviction he o mātua o kuia e na totonu koe ea. E solo, koe taha e argument he whamau anga. Ko hanga he lao o e hoko. Toge rule of inheritance, toge rule of succession, ke kere. O define mai ai halanga a e te hoko ko ha ea. Okay. Aia koe raki halanga, o tutoni he lao, aluia he whanau. Mo hako e whanau. Halanga honoa, aluia he whangatokoua, mo hako e whangatokoua. Halanga hono tolu, aluia he whangatokoua e te tamai, mo hako e whangatokoua e te tamai. Sai, ko te hoko ko ha ea solo. Okay. He whakaukau e motuan. Pe koha foha ea. O kui kai koha appointmenia a minister pe koha blessing o ha no pele. Okay. Koi fo I divine gift pea ai otua ki he position hono whanau igo he hoko. He alu ai family mo hoko. O kai ke tau pure tato ki ai.
Right. Koe nau divine rights ia. Ai koe argument koe o matua. O kuia e na toton whakakonistu tone pia mo whakaotua koe ea. Sai. Koe oi ka isiu koe ia. O ku reisa e se pakpaki lewa. Right. O ku hanga rewa he foi isiu koe ni. O stara noa pia mo kau loya tola o alo consult kau loya. Se kau ak mo whakau kau mantui ko whakau kau ak fo o. Hawa me atakai o system engineer. Kau fo o e sio akuia ke ngai elemeni ki koni o exist i he lao pa mo koni sutone. Kau makatu ungai e argument ya. Kau consult. Kau pointi foko koe na kulave koe ki ai with the option of legal aid services. Ka pau ko kita wa hate totonu ka kere pe ko hato fahinga hopoang ka kai ke ma honi ma hasilini fe unga ke totonga ke loya e i fe ia e alu ki fe ho totonu e ongona i fe ho totonu ai ko poinia ko o vili ki hai tatau ai pe kai ga hatunga faka loya ka ko tui o ku mamanga iksio ke mea whakalao whakatatau ke ongo client kon o ko whafufongai. Nei taimkona rakreisa ke he whamau kere. Pau oange argument ko ni ke whakamau o tupunga hano whakatage ke hoka te hopo. Pe he whamau pe he whae taha koe uhi koe kai ke u loia. O wai nau palpare manau toria ke aluki e whare hopo. Tau nau koe kutari koe pa eke mere ma whamau ki te au hai response ki ai. Rangi sea, ko ho whakamau a ngā ke koe uhinga o mai ka kai ke kumia e nau totonu. Totonu o whaki koni stūtoni, totonu o whaki he lao. E malawa whe ke o ngona totonu ko ia, ka pau koe ke nau lava a whote haloia. Ka kou whotua tsea, koe whamawangan, koe tau whekumia, i he mama, koe whakamau totonu ka moe lao. Ka kou whotua tu, koe mama ko ia, o kai koe kau loia apeu nau ma. Ka koe respondia sea, o kou tui ko whamatala, o kai koe kau loia apeu nau ma, oe mama, ke kumia e whamau totonu. Ka tupunga e hoko koe hopo, ale hopo. Sai. Kai koe nei whai tutone e whamau, kai ke uwhie maari ke tutone. O mga tunga pe, mga tunga whakalao. Pe au hanga rewa, o whaire e application, ke utangi ke whamau ngā tangi, hatoe re o e taha, ke ne whakamama i siu o kuhinga e mahopo. Mana tui o ku ave ai u submission ko ia ki he palestinio ke nauhanga assess pe o ku wefe taimi ai whamaonga tangi ke toi whanongo ai case ko mana tui ko whamaonga tangi u tok tua ua bene hoko heta ai ko hoko ko ni mahinani maas pe ona tua ua pe i o to ko ka whamau ke he toko tolu kau papa lang o kai ke more no ia na taimi e whanongo pe hawhainga me no ia pe o rak assess pe continue ba tau whanongo pe kai ke tari whamau tangi koe kai ke i siure wa koe ni he ahoni o ko whatonga i o ko uhi pe koe fo ou ai ka koe kaiwi ka koe tu kaiwi fo ke ka pau na ia legal aid services ia almo ka wei
Kau koe ke huinga sai. Koe huinga lewa. Koe taha lewa ngai mga tuunga koe. O atu. I he application. O kui kai ke charge. Or put myself out as a lawyer. O kai ka lawyer. Os mahino peo kai ka lawyer. Kako o mai e aki umeni o whakatatau. Ki he ku whakakau. Ki he tau mo to tonu e kusio. Ki hono whakatontonu e lau kere. Ki he konisu tone. Kako pehe ko foi isiu go ya. Tuku ke ose hopo he mea. He monite. Pea tato hoko te mago tusi te hoko te programa to polelo. Pa tato hoko to he ko o mahu ngai ai he kawa isiu e momoi he hopo ko ni e. Kana ko fo tu uia ke fa mau tangi ke nau fai hatu tu ni pau. Hatu tu ni pau fa tau ke momoi he ulahi ai hopo ia ko momoi he ui to e kere. Pea momoi o mawahe me hako. Ai ko foto nurea ia e au. Ka pau tu mai ko ni sutone ko kere ko le sita e tangata I funua tonga. Ko pau ke alu he tuku whakaholo. Pea tutone lewa ke taulunga lewa lau kere ke foi tutuni ko ia. Ka koe ni au taulunga ko ni sutone ke lau kere. He ne tu ko ia. Ko huinga ko hanga race ki whamau tangi. Ke nau whai hatu utuni pau. He kulahi ai hopo mo longo ai kakai he kere tai fie mari ni kono administra kere. Ko hunga ko kai ke pau e whai tutuni. Tukai ka pau te aha mea o miss out ke to e. Koe ai takotaha ku o mai ki whehui. Ka ko ilo au mahalo pena ne mamata he ta video ko ni he ta plokolama he wiki ko osi. Ka ne konga whakamamafa mai ne whehui pe ana ia he momoi. O kune behe ki whakamatala I ka ko tui na eos whakamatala I lele I pe he plokolama wiki ko osi. Ai mahu inga koe momoi ke toki fofoki takotaha ko ni o whanongo. Ai koe konga koe o ku whakamamafa mai ai o ngā o kei whai pe whoke momoi he ngahi ahoni. Pea kulere mga I hopo kako ne eke mai oku whakalao nai ai momo I he ahoni I he tau lao I tonga pea kui kai whakalao. Solo. Oku tai whakonistu tone ai momo I kere. Pea guai makatua lere ia me konistu tone. Whakaukau ko ni e solo. He ko no inga he ko tene tari pe whehu I wana. Ka pau tōtoni e konistu tone e tapu. Koe foi decoration ia. I he konistu tone ko te mawha. E tapu. Soka ki he tui. Ki he haueiki. Ki he kakai. Ke nau whakatau. Ai kere. Koe foi tau at koe ki ai o kuhinga koe ki ai. Pea koe kere ko toa pe ko os fuaki he tui ki he haueiki. E alu he tu whahole haueiki. Kere ko toa pe fuaki he haueiki ki he kakai. Alu he tu whahole kakai. Tai. Koe whakakau e momoi solo. Koe ari ko wha. Ko ho o momoi. Ko ho uhinga o kuke loto ki ha ke awe kere ki ha taha kehe. Ka hui kai. Ko ho hako. E ngari very stupid au pito. Ke lotonga pe nofo mo fuha pe au momoi kere pe ko fuha. Lotonga ko ya os Mahino pe divine right pe ko ya pe tene ma. Ka ko ha uinga au fa atai momoi. Ko no fa poto ia o fa tau kere fo nuan. Ta tau lo pe on fa ai. So o kwai me o to lo tuangi pa ko loto e tau lo e pe ki ai. Na kulau e hopo, au tano at pe me ko na kulau e hopo. E hopo kon ni na no faka ilo I luani a anuku. Sai, kanga o mai ai pui tu ai hopo ko ya he ko
Foi hopo ka o stara tutuni o final. Ha wa nuku ko motua ko ha ana kere ko motua ko Paula Kal. Ko ia na ele sita kere. Ha ore wa nuku o area mo motua ke ne totonga nge panga taha kilu tolu mano. Kia Paula Kal. Konga ke kau talanoa kata foki mai ke foi essence me ko kikihi ai. Tari lewa Paula Kala ke ne momoi lewa kere ke ai konga api kana whakawhetongi pe mo nuku ake paanga taha kilu tolu man. Solo. Te ke lau ia koe whakatau. Pe te ke lau ia koe momoi. Koe kupu ono ai lau kere mo kupu tahau o kupu tahatolu. Ta ofi au pito e whakatau pe te ke whakatupu paanga. Ata. Mi hono riso whakatau ke koni sutone. Mono moke su whakatau ke lau kere. Ai koe poidi o koe tahe mea na wongoi o vale ai. He kulau hifo. I he tutune wha mau hoko whi Transactional koni. O atu ho taha kilu tolu manu ka ke momoi mai kere. O hoko peia he fofonga e wha mau tangi. O kai ke interpretia koe whakatau. Ai a toma te ala kita o atu e te panga ni ma ui peko na mai ha o mea ofa. Ko whakakau o hala e tauhanga uriti whaini. Ko ne aspe paanga monetary transaction. Ko o mai taha kilu tolu mano ka ke momoi mai kere pao. Te ke uia koe ha. Ai ku alu ke whakatau le wahe taimi koe a. Ke ko poini fokia. O koe e mea o tui o whihalaki. He koe taulelu e pe koe ni te sai. Ka koe poini foke e ku whata noa sai. Momoi le vai ai Paula Kava. Ai konga kere. Pea he tutuni koe e lao o kuraki. Koe ne momoi koe ya. Koe ne tari peka peti foki le vai ke ho e koe ha ana kere. Ai ko luani. Koe foi processi. Os kamata rewa hono ai tata maka ia koe a nuku mehe. Moe kausia ina me fumaka. O te ke o ose tau taha ia ha mau hanga noa mahala nuku ia. Kai ke toi tala api ki he api. Mana tui koe fui tala koe fui process koe a pau. Ose fui momoi tu koe fui taha ke ea. Pea ka pau le vai. I kai ke e tala api le vai. Kau kai ke karentia he lao. E fai e fui mea goia he hou e ki he nopere mautofia. Sai. Lere ai tata maka ai o ke inofo kere ia. Ai ospriventi kere o nofo ia luan. Te kai ke toi tala api mai a nuku ia kene resisita ai konga api. Voi tau ia e wha ai ni ngahi maka e anuku ai. Pakai pe hangarewa e luani o whaka ilo anuku kene ngahi maka he nefu maka. Kana mua e anuku ai ni mamiliona. Pea tangi kuko ke tata. Ai ko kuhinga e tala noa foi mari a moe loloto. Ai anga hono e minista e tau kere. Sai.
ure mai fohai a kono pawa o whaka ilo aluan e koe kere a ona. So ke foi maari e koe ia, e? Koe tutone koni tutone. Koe kere re sisita. Shall be hereditary. O pau de alu tu whaalo mai hako. Sai. Koe poini na ulau koe aku o kai te ren ona a paula kawa e koe hana kere na re sita e kai tuwea. Na len hold up e. Pe au kai ke aha ni to tonu ke ne hanga o foake kere o mamao me he prescribed rule of succession. Peko inheritance. Kai ke aha ni to tonu kia. Tatau e pe ki au e solo sio ko foi meni ta lau pehe e pau ke famonia e a kai ke halau pehe ia. Ko fonga ngau e pe ke whakangari poto ka ko tala no solo pehe. Se o si hanga pe paula ka vai a tinai e monuia mo fa mari e katoa ai hako e kon kele koni e ne momoien e kia nuku. Os abe me paangai. So que foi complication ko ni. Kai ngata he ne momoi o hoko pe foi fatau ia I lota fa mauang o ko fa matala ko meu mari ia iau pe au e na fufu e foi Transactional ia kai ke kau ia no vivili fa mauanga. E kona moni ki au. That transaction should be kone to toni e transaction go ya. Ka pau te fehu ia au ni ko hai o peton te ia I ko nga apo ia. Ko anga fukau. Okay, ia paula kava pe ko ya. He ko ne foi momoi o inverity o tai fo ni suton. Therefore, ne o ne o singa ke te ta kilo mea. Mea ana is a human. Can hanga reinvest. Ka ko foi ni ka pau te tau. Keri loloto ki whaka amu kupteo taha kupteo taha tole ko ni sutone. Mo e lao ke hoko. Ko foi case ko ya tau pere ma ko 5 miliona ko 3 miliona ko ai te na tana te nuk ko ai ke ne totongi ki a luani. Ko kolo ai a len owner. A len holder. Tamon hako. Ai totongi alu ka paula kava. Pea mohono hako. Ko akumenia ko aku fepaki. O hange ko whatano ka nai. Nau toki meeting mo ki kauloea nea. Ka nau whare ima nau tolu au. Ki raise their issue. He neongo ka hatoa mea kon ko o hake. Make sense ka nau tolu. Ka ne te ki raise their e hataha. Ke hoko ha issue. Kake. Ko ne tuia ko ka pau te ame whamarara. O Maria lahi apito e Piveni ai whamatala. Pak toi ki mamang e foki ai tatala noa koni ke momoi. I he taim koni na ke o mai ai foi case koni ko anu. Ku he ko o si lawe ko toa pehe kakai ia. Pak u lahi hono tala noa i he Facebook ai. Mo ua koni ka luani. Mo mea kana te kai ke na ke fu ilo. Hui tu ai ia. Mai whanki whakaiki koe ni. Ka kunga ka kune hao ngai a hului lelei mai e ta kawe inga koe he taimu tata noa ai. Tau ai e ke momoi. Ka koutu mahalo e Piveni e te lahi pe ai ni te koutu te ta foki mai koe he wikaha u he osiko ni hono orewa ke mau e whi hopo koe nau ke ngau e ki ai. Maha koe ta foki mai koe ia e te race pe momoi he koe isi mahu inga eni. He ku hange ka te aho wakai koe ke kakai he nau tohi. O ale ni iho nofo whae koe, pe ale ni iho nofo whae taha. Iho no tala noa i pe momoi mea. Ka koutu koe lahianga no tala noa i ka venga koe ne momoi. Koe ne lahianga ne mahino koe ke kakai. Koe ngā ka pau e to'o ki tua e si oia pe koe loea koe, pe koe kai koe loea koe. Ka koe tala noa koe foi isiu koe ia. O koutu o mahu inga au pito ia e Piveni. O koutu ia o totonu ke taki tolo ia tu he ka veinga koe ka ta hoko atu wai me mo whangi whehu i ke. Tu ke ka pau te aha mea te ke toi whia tāna ki whaosi mai he momoi. Ka u hoko atu ke whangi whehu i ke he nei o mai pe
ke hoko atu kia ta programa. Io solo, se mabe ke malala. O kuai kakai o nau benefit me momoi. Kuai kakai o nau disadvantage me momoi. Ko poini a kuia ko je utala no au he foi area ko ko utala no au he tu ko ni stutone. Moi mau inga ke tau compliance ke whakaukau lo loto. Na fatua ke ko ni stutone o whakau au mo ke telefon. O kuia e ngahi na kulau e ngahi artikolo e kau misnare. Whekau aki moi taimi na whakaukau ia na o mai e whakaukau atu po ulo aki ke ko ni stutone. Whakatatau ke kere. Pea koe mea ngoni ko lawe kai solo. Ko tui tai tui veiveua. Ko principle po ko intention ia na nofo e ata mai. A ene taofi so ne taofi o kono whaere whaparangi o maari. It is now declared in this constitution. O ku tapu ke whakatau kawa tui, kawa hoeki, kawa kakai. So ke no kono tangatai. Pasa pa whakaosi pa pe mai rewa. Pea koe kovina nete top tapu. Ai tui mo hoeki mo nau hako. O poini o ku tau toa maa. Ai ke. Koe mahino ka aku he whatala no mo kaulo ya. Na sisi ke nau hana to whapipike koni stutone. He taimu nau tala noa he kere. Mei, kapau te ke whatonga, kapau operationalize spec, ai lao kere ia te ia. Ko ia whi paki ia. Ko taimu ta o mai ai ongo foi, hangi ha ongo foi, kia to iua goni o koni stutone. Whi paki au pito ia. He ko, kei tuku mea ko ia, ko tau toki alu kai huka au, he ko keisi ko niu maari, ko kei whaongongo pia maha response mai ki he Ko ki whehu ene taha e Piveni o ku o hake pe i he momoi pe. Ka paurewa koe whakatau o kua rea, ka paurewa ko taimi koko kuhangai e ha taha ko une ouna api o momoi api ko ia. A kumahino rewa o ku mō rea e tuku whakaholo ki hono hako. Pa os mahina whita whaako. Ia ko whehu i koko o mai he ni. Whewhe ka kai koe ni o ku nau kuaho nau ngai api koe ni koko tu waki holo he kalat seila mo mea ko ia. O ku nau pehe tofi api koe pa ku momoi. Momoi ka hai he whakapaanga. Ka whehu i eke mahe mea koe he kulahi ne asi holo i tō ngā he kalat seila. Tofi u api o momoi. Koe poini ia e solo. Koe. Koe poini ia. Katoa ha whainga eni. Haga lau ha whainga outlook ai momoi o se halape ia. O se halape ia. Kari hanga o whatongai whakaukau koe. He koe mea niko koe te uhinga maari rewa tau tolo. Pehe rewa. Ka kulahi api a mea kai sisi api a mea pa. Kai ai api wai ka kai ua jaha nau api. Iai whangatoko ua kai jaha nau api. Wai te whitoi mea mauinga he lau kere o mauinga. Ange nei ka tiau ke kup tolu e lau kere. O ngofua ke hoa i kike na hanga lisi. Aho nau tofi a ke ma. Awai ha nau silin. Ka koe katoa kere tāna katoa ne lisi. Soko na wharea koe lau kua pau e ikai toi laka he pese te nima. Soko foi provisions peia o oange he lau ke hoa i ki ke ni hanga lisi. Ke maua hane siri. Koe harewa hono uhinga rewa hono whakatangata. Hono inga ke ne tofia ki he kakai. Ki he kakai. Ka tong tu hau e whanuan. Ai ku whakarea he punisi tone. Ko ho tau tahaono. Pelahi haki. Ko tau tu hau ia. O ku ngofua ke kore api. Pea koe resi seta api ko ia. Pea alu re vai au hako. Tau hanga o tala noa i whakaukau i whaimia kari. So ke tānoa koe hako. Alu whanau ku kai ke maa ua hataha. Alu whanatoko ua kai ke maa taha. Alu whanatoko ua tamai kai ke maa taha. Only 10. So ka tu koe wharea rewa koe he lao koe hoko.
Koe ne toki hala katoa ia. Fokirema kong kere. Kihe ho eki. Kene toi uri kulani atu. Kihe kau apply api. Foi taimi pe. Koe tutone fo amautangi he hopo. Asangkolo pamo aholelei. I he wafe tahaua. Koe wafe tahatolu. Nai pehea he whakamautangi. Neo ngoi kupu nima mo kupu ono. Ai koe kupu nima. Ai lao kere kere. Koe kere kere le sisita ko tope. Ko pau ke tu whaholo. Pea kupu ono. O tikilea nala in voiti hafoaki. Pe ko hawhakatau. Pe ko hamomoi. Pe ko harea pau. O kere kere. Whai ngutu pe whai tohi. Koe kupu ono ea. Pe hele vai whamautangi. Ka neongo ia. Hei kai ke hanga he foi kupu. Nima mo kupu no ta ofi ai hata. Me hane hanga o foaki ha kere kere ki hono family. Relatives. Sai. Kane pehereva. I he taim tatau. O kui kai ngofua ke ne palomese kere kere. Ki hata. O kui kai ke within he rule as to success. Koi. Ai ko no fama la mahinoia. O ngofua pe ki he whakamatala koe whakamau o whatatau ke kupu koe. O hereditary, o tapu whatau pe koe disposition, pe koe momoi, pe koe whoaki, pe koe at will, pe koe out and out sales. Whakakau pe tapu, voit. Kanani pehepe, e ngofua pe ia, ke ne hanga o foki he hoko ea. Ai tau pehe. Ka pau e hanga ha tamai o wahe kere ki hano foha. Kou tui koe lau maari ea whatonea koe me whamautangi pa kou taria ea. Ko no wahe koe kere. O mama au me tuk whakaholo. Koe me tala mai whamautaku. He whamautangi. Ko ngai aki meni he uhopo koe nu. Koi. Piveni koe tahani o kune hanga eke mai ai whakaukau koe ni koe oku ne eke mai koe taim koe mo moi ai e hataha hono api o kai koe whai whakaukau ne pehe mai e ia o whai te riha pe toko taha ko toa pe ia ki hono api ke ne momoi tako ne momoi pe koe ki hou e ki pa whai te riha re hou e ki ia ko hai e aluki ai. Ka koutu i mahalo ku hao pe mo i whewheu ia koe ni i mea pe koe nu talotonga tala noa ai kai koe ke ngofua ai momo i hona pe koe ni stutone pe koe toko tahare wa une o mai whewhekau Koe whakau, koe whewhau. Io, ai mai. Toko tahare wa une o mai whakau une tala mai ku une komeni mai une tamai ku o fuulahi e taime o ku ke ngā ue aki pe ngai whai kupe ni ihi. Ka koe ke uhinga pehe ko ni stutone uhinga tuton ke ngau e whakaluk fua ake kuna u whelave. Ka koe tonga mai pika whai kupu ke sa ai o hofi ake e whi whakaukau. Olo. Koe te tuhui whai kupu te mai whai kupu. Ke te hanga o tai ake. Kau ate whai kredi koni. Koe kupu koe whekau aku mai talen. Koe whanua. He konga whakaos koe koni sutone. Whai kupe hongo fulu. Ai koe whai kupu pe ua o kutala noa he hereditary na moe tau whatau. Kohono moni o na ia koe lau mari e whokia
Koe fotu tala noa, ho whakalanga tala noa mai he tau programa. Ke tau tala noa ha mea, ke tau fatu aki, ai sistemi ke whakasi isi e longo a, na tau asiwe pepes koe uhinga sistemi koe ki ai. Koe lao kere, nai hange nai aia koe mea pe ia e. Hange nai whakairifia, hange nai whakairifia pe tau toria hange ha whangakalai. Koe rea ke lao kere. Ka ki au e solo ke tau taina o mai he koni sutone, ke tau rea aki, pe tohi aki. Ai mea i tau whakaukau. Kau hanga o io. Kaike, o mei district au ke isu ke. Ka koe tafok mai tau ke mea koe nā ke whamabop tau te aha ki mea ai. Koe mahalo koe lere pe ta polo kalama ko ke kau whanongo. Ko ta whenga koe ni whoki a tau aia ke ta hanga o tala noa he whi kehe koe ne momoi pe moi. E uhinga momoi pe whakatau. Ka te takei hoko atu pehe ngahi wike ka hoko mai. Ka kotui mahalo koe ki toinga koe ne ta taimi te kapau o koe ke te aha mea ke ta whama opo ai i he momoi. I ahoni kata ki hoko atu mua ke ki whi whehu i taha ai ki whi kawenga ke he ia me momoi ke taki kamata atu ai he ahoni ka toki wha ose atu he kamu take i tala noa pe he momoi he ku kai ko te nau lahi whehu i ma he momoi te talawa pe o tari pe u whehu i mo ta hoko atu pe ta tala noa whehu i piveni o mai heni he totaha o ne pehe koe i he polokalama koe o whakahoko atu koe tu funga whanua alo au. O na e whahai e he palofesa o koe liriu ki he uho mo he whaunga koho tau whanua. Koe ke malawa ia ke liriu. Koe liriu ia kwhai pe ia ki he uho mo he whanki whaunga holo pe hango niko. Tau liriu pe lao mo he whanki mea koe wharearea mo mea. Ka koe te whitoi, angana ni whakarea heni he whehu i koe keto i whakaukau mo e kanoloto ko tau whaunga. He kai ke lawa ia li riu ka o whatever ko tau riu kawa. Ai e koe whi konga ia ai whehu i o mai he toko taha ko ni kone o mai ke whaenga hao wakai tau ataina ki ai mi ho mea te koe. Koe hahanga ho wakai ki ai. E lawa ha li riu ai fwoi whaunga ka e o e whakahoko ia i ha ringi toto. O tu au kau i foi oho ia koe na foi oho whapouri solo. Ke conclusive koe liriu koe whaunga moi o whai he liu kawa. Ore wangi kau. Ore wangi kau whakafoki anga i whakaukau ke he. Kau whakafoki anga i whakaukau ke foi liu kawa ne whai tupo ulaki. Moi maka tuunga. Moi maka tuunga e tau konistu tone. Koe mahino ka te au e no tikrea koe i tupo ulaki. Ki mua pane o mai konistu tone. Ki mua pane whahu koe konistu tone. Koe pure i e whanuan. Ko hono lo tō bena hoko koe lao. Pea koe mea bena ne whakam ke whai koe bena e whai. Aia koe whainga whakaukau iau o mai he whakaukau koe na. Sai. Pehere wa tupo ulaki. Kai koe ui koe mama ke o hamai ke te au. Me he lot whakaristiani. Koe whunga ia e wāu tāmu whapouri. O mai e konistu tone. Pea tari ui ke konistu tone. Pane whatu rewa. Fotu rewa i ngahi mawhai pure. Ke kabineti e whamawang ka mo e wharearea. Koe lau maari e o mea koe ia, tonu mo tau whaunga.
alea ko kuonga e mama no ia e whakapau. Ko uhinga ko ki he wharea. Kau o iako. Ke tau continuously improve ai me au tau iai no tonga ki ha me au toi sayangi mo toi whawhi mahari angi ke whanonga anga o ha tangata. Ko tui mahalo Piveni ka takpe ka whanongo ki ilahi motu mai me tongana e laine. Ko ilo peo ke filo ko sai e neti. Sio kon ku alpeo o motu e laine a Piveni. Ka ko whamore more te kainga. Ko tui mahalo i he lere kewhi polokala mahe ahoni. O ku na lahi apito e ukongai o ku kai ke fuongo le rei mai ko paloparema pe me interneti pe me tonga. Pea kua o peo o ke tainimi o ku ki moto interneti. Ko tui ko taha kona ne o mai whehu i koe ni o ku Piveni ko ni te i loto pehe lai ne koe katak pe ko tui mahal ko interneti ki lahi ne motu mai talo e lere ta polokalamaku ki lahi pe ne ki motu mai lai ne. Ka koe fo ke tapure ki he mālohi me vai interneti pe me tongana ki whakahoko polokalama. Ka pau o ku ke ongo o ku kai ke fusai interneti ko tu ko si feunga pe u konga e koni ku tatalanoa ki ai ke katatoki hoko ate foi ka venga ko ni he proklama hoko he ko foi ka venga lahi ni na talanoa he ko na hanga he pala ofesa o forma tala e ka venga ko ni ai na na ne pe he ku lava pe li hole fanki me ke he lao me fanki me pe ka ko foi sino na talanoa ke ngahiri ukava Britania mo Loma mo me he tu ko historia ka ririu e haatu i ko pau ke whai aki pe ia ai riu kawa. Ka ko tui ko tō taha kona ne o mai whihu i ku na e whanong he polokalama ko ni ka ko tui mahalo e koe kawinga lahi ia ke talanoa mai ai me anga koho wakai a koe. Au ku e whewheanga o wakai mi hena te taki te keki a whama apo mai pehe ta whaaki ko ia kata toki hoko a te hui ka au ko ngā ko interneti. O ku kei mate mai pe Piveni koe ki e ongo mai. O ki unmute manga i o telefoni koe. Koia. Ue whanau mai. Io, konu ki ongo mai. O kei palaparema mai pe lai ne koe ki ongo mai ia. O ku motu a pe. Koia. Se uma foi istio goia que tá colocando uma mahe ai. Que se eu falo. Io. O te pia o malu a me o hoko ke tisisi. Koia. Koia ku. Kai O sai pe kona motu mai pe. Que tirei istio goia que é boa solo. Koia. Mahalo Koia. Io, a mahalo. Io pive. Policy. Koia.
Kei motu o pita pela ine ia dai nimi ku tui kai ke ongo mai kau pa ko tui pehe kai ke ongo ke kainga i una whanongo ku vai a pito e ne tipe mitong. Ka koutu mahalo e kainga tau ku ngari whiunga e tau polokalama he ahoni ku koriwha more more atu ka motol i he motu mai koe ne ti ka hange ko ku whamatala ne nai koe ke tau pure i ai taimi ko malohi mo vai ai interneti pe me tonga ka ku pehe ku whiunga ku te matoki hoko atu i he polokalama koe o wike ka hau te ma whenga mo Piveni ke ma hoko atu ai i he whehu i koe ni ku o mai koe whehu i e tolu ia ku o te ke matala noa ki ai ka kotui mahalo e whiunga pe ai whehu i a koe ni pe mo ana ostuku atu polokalama koe lo au e whiunga pe ki hui ka hau pa toki hoko atu rewa ngai whehu i ke he whakataha mo ngai whehu i koe te mo o mai lo tonga e tau polokalama ka ku pehe ke tau whai aki u whamalo ka Piveni ki tonga i he kei lava whahoko e polokalama pe ku makoriwha more atu ka pauna e ke ongorere e atu pe motu te mawhenga hamalere i taha ke ofa pe ke te sayange ne tihe wika hau ke lava whahoko te tau polokalama e wika hau mo mea tau toki whelongo aki i he pure lulu wiki ka hau ai ko tau taimi foki pe ke tau taimi totonu he pure lulu wika hau taimi hongo fulu pongpongi e whakahoko ai e tau polokalama Fatufonua po ou pe mo Piveni Piukala malo apito